Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Marsinyo jingtep bakawai kalong kami nakasnong Bakur dauki kalasya, le tomen bat sakhi lendom, kisnyo jongka kabalaja hakajan miet lifeway trek bena jembang arhajar arpau. Meghalaya State Commission for Women kala hukum yikipulet bakidai bankam bat persistem yaki beriau kibaran keti hakani kakam. Habai keren bat ke Batisi TV ke chairperson jong Meghalaya State Commission for Women ke Kong Thailand Panbo kala itu bahadu menta kipulet kilayo tangi ki arngot kilong kemi kibalasya ujor ejahar kata ke Kong Bobby Lamen bat ke Kong Jennifer Sumer. Ke Kong Thailand Panbo kala itu ru bahadu menta kipulet Kim Shem Nalap yu rang basnong kasnong Bakur uba Daniel Kongsen bat yu sekretari uba Donstan di Kongla handai kamadian kalong bakini ki arngot kinoi lamsnong kilayo Jamin no Shuwa ban kem yaki handai laong pat baki pulet kila pentep syaka commission bakini yakon haying bishar yakani ke Jamin bakilayo shusho kani ke chairperson jong Meghalaya State Commission for Women kala itu ba marsinyo jingtep hi yakani ke jingja lalit chao no yakate kalong kami kabangat hakani ke lanon bat la pensa yaka hapo ke shelter home bat hadu menta kadang don hakani ke jaka. Hoa hi hatu si tang simare yo ayu yo jingtip madan ba pentip sengi di immediately hingi pha ka ni pha itu yo ikidur iki ebro kai kan kitu jingtho nang satai di immediately hingi kontak ESP di kila le hi sha pulit nang tai kila le sha kan ki criminal sting di nang ta pada di kitu ki itu la ra ni sha la bu sha po shelter hut di kentai di kitu armut ki don po kitu armut kentai ki wei bela sa kem dan po judicial custody di rang ki ong ba ki wat irang ba snong ba sekretari snong di klem lap di ki lap pada men iman ki ong ba kila ayo hana ki wan ban ai kila ayo anti pasatory bail tambah ki pulit ki ongin kila wan bentate ki ongi haburam moi ka kut de ba kala ai kata ka anti pasatory bail tambah ki ongin challenge kan kambakalong mentate idon apo shelter home kan di nang hap sa shan to na marba kam long sir hi iban ni phai mo so kumta kan tingin sale kan kai ke badan kam kat ka ba ngin hak follow up ya ka case kan na commission tentang kata hi la ban le hak follow up ya ka case tingin la follow up hi kat ki ba yo hi ngi la tik sha na marba kidan kumba na stisha bohi nong po kumna se juai tingi refare ki support ki OSC ke ki one stop center marang tu ki don ni kini professional counselor fi di kayarap sibun ke kayarap sibun ni ki bagi la ban ai counseling di dadon kam pat de hang tu pat de dadon kam ban ban ra ban long ban banyalam ya senrang nani ki la kontak bat ki pulit ki asis ki kata kadur ke nama ngilong helpless hakani ka ikum ni ne komnu ti ngapit pada ka biang kini ki osi ayu one stop center ki tai kambha kan ti ya train kat ni mungkin ka women helpline nang ta kata ka special cell for women katur la dai ti ngathai kidon procedure kan kat kum ka an ti na Meghalaya State Legal Services Authority sila abandon kanu ka jingarap nang tu kan di hab approach pada katu kan